Tantu anak yatim lang kawarame hanjir ria. Tabaji ikhlas ithat hingga hana ijuk. Kabrata ikhlas. Jadi yang leurang nak terkah kau panin nak sabi nak urang lanunya yo. Atau kau nak juk terkah ke kai leurang. Nak jadi aku juk kau hana kebi fala ali Allah Taala. Mampu jangan kaju tekabi mati urang. Bek na leurang yang. Bek menan, bek truk kenan tengi. Adi maya bangai bek truk bek mayang-mayang tat. Ala kadar benteng. Bek truk bat tingkat ngun. Bek semua bek busodo semaloi kuda. Atau pegah hababi. Kita pekat hantu dan yatim, tak terlang kampung, tak ahua celeng, tak ahua terkah, yang kampepe ulai. Mangadah ni yatim lawan. Tak nak terkah. Ngabe mangan ni yatim lawan nyot tunggu, nem dungau mati la koro ni. Ngak mangai mendum. Nabi ke kamu yang kanan anak yatimnya kamu beda-beda han. Dan bek tajam-tajam ni mari. Drone anak nanti malamnya meninggal tinggal bengah anak drone yatim. Cupo malamnya meninggal lako drone tinggal bengah anak drone yatim. Sedekah yang kamu mintanya kawayan. Nyolang kampung punya dup no rame tu. Nyandup anak yatim yang daripada sebutoi jih-tip urawat hita tantun. Mari bayar urang lang kampung. 10 ribu siapa tamu sedekah merempak peng 10 juta. Nah masyarakat inang agam lang kampung tanyo 10 ribu dro. Mutua. Ale pilu bay. Malamnya mana urang 10 ribu. Mia tak bilang lebih 10 ribu kadang yo urang duk. 10 ribu siapa nanti mu sedekah malamnya. Nah peng 10 juta. Mun terjalak tetan. Man na peng 10 juta. Baharam kaya tan. Pakan arah dalam kebau urang kerit. 10 juta na peng malamnya tinggal bengah hati terhantun lo menyedik. Kahana truk 20 drawan mayaknya watanya. Tajuk ti bukan ti bulan tertuh ribu tapo tablo beri baju-baju tapo. Kamu hina urang Islam lang kampung. Mami hana tandena nabi hana hi. Oh majai dua lang kawa urang kai Islam ke? Anak tamu tepu apa yatim. Baca Quran na. Mufhum tak? Lang semayang tarawih berasat tiap malam marai taladhi katibu bidi. Bahkan ku imum lam maca, ing ku imum nyampe tidak ho celeng pura-pura dengun. Imum bangai. Nyo kemah kang ku imum ngembongnya. Ku imum ngembongnya god, mestinya haina ke pegak buatnya. Kan mufhum na. Kepuat dia lah kemah ba Allah Taala leh. Kemah apa? Hana hukumnya terkah malamnya. Malam tinggal bidang gemai. Ati lang semayang wajah tu wajihia. Ya Allah Taala udip lung mati lung kedrawan ya Allah titruk celeng pura-pura dengun. Mutang takai. Tau yang munyum ni. Ayo ku pikir. Ayo ku jaga ali perasaan urang perasaan rong dan tau jaga ali ku. Pujut aju nam puo murusan. Menyadup no rame tedengku ti bulan sapo tate sedekah 10 ribu 10 juta peng anak yatim ketayo akan udip bahagia anak katian ketayo urang katian lang na lang kampung tanyo agak nyan han merana udip ke be ate cuma cuan yatim bedah ka temena anak yatim bro akai ni yatim tukang cowok tagap bahai cowok ye hana tadroi kacu apa be. Pakan sakit hati dengu. Masa hati ina umah ki bang ke pegak peraturan. Mayana pancuri lang kampungnya, bena urang kaya lang kampungnya, kukoh taku mendum ke hati ina umah. Masih draw hana thode lang kampung. Urang kaya makara-kara ya ita kandung, mayana ke koh punya. Bale urang hawa dengan namanya belagi masa hati ina umah lobnya, idron abdullah beoboy. Hawa belagi thai nauma ba masa thai nauma iganya kai lagi Abdullah bin Ubay sawale Abdullah bin Ubaynya awak pengun urang Islam wate perang Uhud Nabi ke pakai yang perang game pasukan 1000 dro truk kenan ba gunung Uhud tinggal urang 700 dro ler tu hoya kai tete Abdullah bin Ubay yang kemudian-mudiannya kai aja maju nang keroyong kok atai kata pakat semegot kata pakai pegot yang kadawa